Mayam Krumzari don't agree with Impact News nei Raj Nongthombam Manung Hutna hari 360-degree analysis of news and events ta mayam butran bokchari Manipur gi tangdu laita da gi film na tha taruglan gi dana tare sujela ba phau basida hari ba crisis asigi solution ama ngasi phau ba puthokpa ngamdana Manipur state lenga ke maike degi natraga center ge maike degi pi bangamdana leiri ba almost center ge maike degi the forgotten state amagumna kauthokraba state am haidi irang thoki badilai but now it is almost like a forgotten state adu gi film de leire aduna sigi film se la matung sida how kiba tha taru sida koina paw mayam ta gare paw sing se tongan ba political party sing lenga te yauri ba political party sigi tongan ba MLA sing na prime minister unan ba khona kiba mayam le gare amatu unabung amdra leiri other political parties opposition ki parties su makoi na chala ga su unana bona ki madu su dum unabung amdra leiri hoju phaw bada unabung amdri ha batare aduna Manipur gi crisis asina tha tare sujala khadro ba phaw ba sida prime minister na Manipur da visit tawdri Manipur gi myam sing Manipur gi maroi ba stakeholder singa wari sanana ba solution pothong na bagi wafam phongdor palaitri only hoji phaw ba yam kan concern ori bisidi union home minister khaktana khara phongdok pasinatana atopadi thuidok palaiti haitane therefore forgotten state ki mongda labra ha bi wangni wang asika loina na how ki ba sagol chen asida like minded 10 political parties haina khana riba opposition political parties Manipur gi tara sina Manipur gi governor da kai memorandum ma pisale abatar hai ba memorandum asida Manipur gi leiriba crisis gi solution ama pornab gi damakta prime minister Narendra Modi yauba all political party gi mifam ama kobiu hai bani hai ba mifam si Manipur da prime minister lakpata thabak chin man lakpa yaroi da boi batargadi koi Delhi da chalaga so damak tobi yai hai bi wafam ne to prime minister invite to biu yahon biu hai bagi wafam si governor do in approach to re governor arrange to biu facilitate to biu have ni adana hoju bhabu sira tongan ba political parties ruling opposition loina mang na try to re prime minister unabang amdre now governor na hojikti facilitate to biu have bagi tangkak tu lai have adana all political party ki meeting with prime minister Narendra Modi is possible in Manipur or in Delhi have you wahang duni ngamduri bra Manipur dasu Manipur ngamdragana Delhi da du yaduri bra mamang dasu all political party ki koi national level da amadi pang thokre madu da prime minister yaugi de adana hoji anubama koi Manipur ki political party sing asiga apun meeting ma tong matam sida prime minister interested oigaduri bra oridru have ki wahang sing mayam de leri ha tar hari bo wahang sing asiga matang sida khana ne nokdam tang si Impact News ki Manung hone ki thram doleng sin dulebri wasi joining us tonight on Manung Hutna Citizens for Justice Manipurgi Chairman and also Human Rights Commission Manipurgi former acting chairperson Senior Advocate Khaidem Mani ne hamtoja mani butram mokcheri welcome to the show appreciate you joining also joining us Modern College Imphal gi retired associate professor oja Indrakumar ni oja Indrakumar butram mokcheri welcome to the show appreciate you joining too and also joining us CPIM Manipurgi secretary oja Ksh Shanta oja Shanta butram mokcheri welcome to the show appreciate you joining too ahan basu oja Shanta lakche oja Shanta koi gi hariba like minded 10 opposition political parties ki member amasu oibiri CPIM su madru yaubiri habatare adana hojikti governor na facilitate toroga Manipur da boero mapan da boero Delhi da boero hariba all party gi mifam amma sinbiu aduga Manipur gi problem sigi solution amma puthongna bhona biu habagi governor da oina now the ball is in the court of the governor have tare governor the engine given hatare mayamna aduna mas engine bane logo to ribra Manipur ge tongan ba political parties including opposition political party mayamna hona bada ngamak ta aduna hojikti governor to oina sinbi ro habi fem lak to ribra madu fem ne hai do ri kai thambia ras akhoi je governor engine banate inchat pani governors okay inchat par ma thangala mana to no farane na maram di governor aishidi bharat ki president ki mahuni Manipur lai si leibak si loina maxima uri bane ma to ri bani aduga koi political parties hai batari BJP hairo Congress hairo koi hairo akoi ji khara mai magi kainom ne lainari ne ba ala mari bharat ki president he kaino sine man Manipur phami se ala mangon in khatlaga akoi na pam si Manipur gi hoji tha kaino helaba tar makhai tari sang abane bogi phajna ama si bawdi leite akoi nuai ta baduna akoi na khanaraga masi akoi hana su akoi gi Manipur CM Biren su haire masu tawdre all political parties ki mahi tawkan amutang gi tawre tang taruk ta me gi tang taruk ta tawre adu di am hathu tu tawni adu matam di am thuna lure munda man sori je madu da live political party me am hai se akoi praja da pilam tawsi
अखोई म्याम साइन तौरगा अदु तौखिद्रे मा सोइसे मतम दा हाइजे मतम दा माना लुचिंगा प्राइम से उनसी हाइबने मदुजु तौखिद्रे अदो मा जे तौबगा मा सोम फेल ओइदना लाको मा तौबसे अदगी हन गवर्नर ना कनो तौरगा हन की सेमरिबा पीस की कमिटी दुसु असेंबदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना तौरगा तौजे मणिपुर दे लोइन पाउलो तौने मदुजु मागी मीरा अमता खंगदा अमत मी कनाबतना याखिदबा और मोइजु तोखिबजु फनाम यावरा अदना अखोइने येंगिसि राज बिरेन हाइबबुदी अखोइ होय अखोइ भारत की प्राइम मिनिस्टर से उनगे ना जून की तांग तरादा अखोइ मेल थारगा अखोइ आई सामक से याना 12 दा चले जून की अदुगा नुमित ट्राई पानी मु लैय दिल्ली दा गाइदना अदु मा दुम उनो फंगदेबा अदु अखोइना संग्रब मतुंग दुदा बीजेपी की रूलिंग अखोइ की कोलिशन सिगी मखोइ एमएलए सु लोइना दिल्ली दा लायबा मन अखोइ लोइ चखरबनिना ओपोजिशन पार्टी की अखोइ की एमएलए मंगा अखोइ लुसिंग म्याम अखोइ कुंथाउनि सेलिसे अदु बीजेपी सु लाइकवाइज मोइ निफु यांखै अदुम लायबको अदमना मधु मैम तौर मोजू प्राइम से उन्ना होना गमदबा अखोना हेड हौरपुसदगी रंग से मे 3 था 3 लोम सुराबसी हौरपुदगी ना अखोना मांग तारिबा एक्सपीरियंस खुदमदु खंगेको मियाम बु फनाम चले उनदन हले होजिकसे अमुकसु अरोइबा खोंगाव हाइगद्रा अपोजिशन पार्टी तराना पुल्लगा गवर्नर दो होइना रिप्रेजेंट तौननबा डायरेक्ट चटपदुगी एक्सपीरियंस में फेल हो रेदना हौजिना मु थ्रू अनदर रिप्रेजेंटेटिव होइना माजी चतोइना स्टेट की मकोक नेना द स्टेट की गवर्नमेंट की मकोक तदी हाइबदि यादरे को फेल हो रे चत्रेबा बिरेंददी अना मा स्टेट की मकोक सिदा मोइना हायरगा मदुगी थ्रू द प्राइम मिनिस्टर दा माने इनिशिएटिव लौबिरगा सिगुम्बा अपुनबगी अखोइ को ओइथोकपा याबा पॉसिबल वे अमा सेंबीनबगीदमक मीटिंग से कौबियु हाइदना हाइजबनेबा जे हाइरि पॉइंट से अदु ओरगदी आइगी वाखलददी मसी ओइथोकपा याबगी चांस से खुदोंग चाबसी वाटली हैना आई खल्ली मरमदी सोफार माक स्टेट की कैनोम ओरगसु होय माने एडवाइस तो गमी गवर्नमेंट पु स्टेट गवर्नमेंट पु एडवाइस तो गमगसु तौना ओइहिद्रे ओइथोकपा याबा मयाम अमा अवाना मयाम अमा तारिबा मयाम सिंगसे मसी फजना अखोइना टेकल तव ngमननबा होनबगी पाउताक महक पिरंबा यायना खल्ली स्टेट गवर्नमेंट मदुबु स्टेट गवर्नमेंट ngasi बाउदा पांथोक्ट्री सिमा खुदम अमनिको खुदम अनिसुब खुदम दा हुजिक सेंट्रल गवर्नमेंट पालिबा कोइगी बीजेपी गवर्नमेंट से प्रेसिडेंट से मकोइगी हमना नकनबा कोइ पॉलिटिकल रिलेशनशिप लेरंबा याय गवर्नर है बसिदी मसिगुम्बगी अवाना तारबा स्टेटु फेलर ओरकपा मतमदा गवर्नमेंट फेल ओरबा मतमदा माकी रोल am chawe हुजिकति फेल ओरैने लबो याय मणिपुर गवर्नमेंट से ऑलमोस्ट फेल ओरबने सिदि अखोइना नैनाबदा अदुम फेल ओरैन लवे आई था तरेत अवा अना नंगना लेहन बाइसे निंगधमदागी मतमसिदा कनासु नुंगाइ बहोंदे आबा मोइदि नुंगाइ नमागी मोदुम मोन्टेक्ट लेरिमनी का मनुंग दे लेरिमनी इंगे हिटर धारगा लेरिमनी वारिबो कॉलेज अन्य सुहाई है मसीदे बहुत प्रेत वक़्त पनीनी कछु हायर अरोइदबा आहंग बा सुंदरंगदा ओ गाइना लाव बदुसीदा अंगोंदा हंजलपा दुना तन कइन तारोइदा पोना प्राइम मिनिस्टर उनबा प्राइम मिनिस्टर सिंह सहाय की दियावरे अखोइ से फॉरगॉटन पीपल ऑफ द फॉरगॉटन स्टेट अमा ओइना माना लौरेबा अदुना प्रजा मैम फबा पॉलिटिशियन मैम फबा मसीदी ताननबा अने ततन हाइजबदो कुंभकर्ण से ताहनगेदी हनुमान गुम्बम चंगीदना मना कोंग सेगायरग लाउबम चंगेबको अदु हाइरेदना हिंसा तौसे हाइबे नतेको ताननब करी मेथड तौगनी पॉलिटिशियन सिंजना अखोइ पुनमक असे सीद्रि बाबू चारा हेनी मा उनगे यादरबदी नत्रगा अखोइ लोइनमक तोनि मरोइना रूलिंग पार्टी अदुदी अखोइ मिनिस्टर तोनि एमएलए तोनि कांग्रेस की मंगा जो अखोइ जो थादोनि कायने तौब खरा एबनॉर्मल ओइबा कोर्स अतोपलोंदा अमदा इसम चमना अखोइ आंदोलन तौरे अखोइ खरा हाइरि अखोइ लाउसी इनकलाब अदुने याररोय हौजिकि लेरिबा पॉलिटिकल सिस्टम मसिदा मरो ओइना
politician din na tabani ne attack tawning dabani BJP na sasun tawbai bese miyam gi yek na bo oire magi mayuk ta leiba punamak ase khar pak chawna harabta Delhi da khangde aduga atei Rajasthan da khangde Kerala da khangde Tamil Nadu da West Bengal da Bihar da magi mayuk ta leiba opponent government sing sida mana tawriba lo de yang ga su even ai lawyer ni senior advocate ni even Supreme Court phauba question torpagi question la aba contempt chu taro ko tabsu yaro hoji senior advocate mam comment tawna re mali di lena ter su ai mani si so le ko ba ma ai de amma de mi mi na te lo ge na ti bani thani pan jail tham su kari no ma e phar se kari yauri kaduri hai na ti bada hotrong ho re aba